Berarti bisa rekan, kita mulai coba sore ini. Mari kita berdoa, semoga diberi aman, selamat, lancar juga. Kita berdoa, mulai. Ayo. Semen menang! Luar biasa! Kiri. Wah, Satu kan, sampai di beki dia. Nah, abang. skor itu. Bagus Muzan. Bawa lari Muzan. Kenneth. Tuh dia tuh. Kita sehat semua, nggak ada yang cedera, satu itu ya. Terus progres ya, alhamdulillah ada progres. Terus buat acara selanjutnya malam minggu free, itu memang hari kamu bebas. Mau pulang mau nggak pulang, mau ini mau itu, tanggung dosa masing-masing ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon for all of you. From management, thank you very much for your fight today. But like Coach said, seperti yang Coach sampaikan tadi, kita bukan di sini. Ya, kita masih panjang lagi sampai bulan Mei nanti kompetisi berakhir. We are not in here. We still long way to go until the end of competition at May next year. Thanks to God what we got today. Bersyukur dengan apa yang kita dapat hari ini. But stay low profile. We don't talk about win or lose. Now we talk about progress. Your progress is good. Enjoy it. Be patient. Progresnya bagus, jalani, sabar, sesuai dengan instruksi pelatih. But one thing, we are family. Kita semua satu keluarga, kita sedih, kita senang bersama. Oke, tetap kompak, still together. Besok libur, 10 juta untuk Anda. Terima kasih. Si Rian gimana Rian, kaki Rian? Hah? Dirawat ya? Oke, terima kasih.
1 pekan kita di Jakarta positif ya, cuman kita harus kerja lebih keras lagi karena kompetisi sudah dekat ya. Besok jam 4.30 3.30 sudah di bus ya. 3:30 morning. 3.30 sudah di bus ya. 3.30 semua sudah di bus ya, kita ke bandara. Nah, habis itu besok sehari itu rest. Kita latihan lagi Jumat. Training Friday. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, good afternoon for all of you, head coach, players, official. Thank you for today. Terima kasih untuk pertandingan kita hari ini, uji coba kita hari ini. Like I said to you before, we don't talk about win or lose. We don't talk about score. We talk about process. Kita tidak bicara menang kalah. Kita tidak bicara berapa jumlah gol, kita bicaranya proses. Ya. Only 1 week, it's more. Competition will be start. Kurang lebih 1 minggu lagi kompetisi start. Bruno, maybe you can speak, translate to Fargas, okay? You stand beside him. Yeah. Okay, speak ya. Okay. 1 week to prepare for us to go to competition. I remind for all of you, for the coach, for the players, for the official. Saya mengingatkan ke Anda semua. Kita satu keluarga. We are one family. We are family of Semen Padang FC.